Chibayule Indian Army 10 an silai man tamber INSAS thak an tum chungchang velle ngatinge thak an tum ti tei lo enang Indian Army te hian 303 rifle hi an mangma sabera chu L1A1 self loading rifle SLR in an thak le a SLR silai hi chu PUBG apo mu tura kha he silai hi ritve tak ni in United Kingdom lam kuchua kania SLR silai hi Indian Army te chuan India kuchuak nge INSAS rifle in an thak le ani kha INSAS silai hi atlang pui han bi thuak INSAS hi AKM silai zulzui dewa siam ania asiam cholam khoi tu ber chu DRDO hnuaya Armament Research and Development Establishment ARDE ania he silai hi kumsang kha zakwa somkho pariata tanga service trantir ania anti khotlai na chan ber chu INSAS silai muhman 5.56 into 45 mm hi India hian duangin anga tok lo awang ani antia kumsang kha zakwa somkho pariat Republic Day parade INSAS hi anom pho chuaka atira chuan chithuma siam tu mania assault rifle carbine le LMG te ani mase chihni chia rifle le LMG chia siam ania asilai hi gas operated rotating bolt angchi ania minute khachungin muzaruga tanga muzaruk somnga vela kap chuak thaya effective firing range chi meter zali velani INSAS assault rifle hi inches somthum pasari le point riat vela sayania a magazine tel lo hian kezili le point som panga vela rit ani he silaya hian enge fu tok lo oma ngatinge thak an tum mai ti te po zona om thayome atira siam chu ho kha chu a thle a ma se noi chuang fe anan siam nu khan a quality a rel ru an lo pelu tuk lo dewa hei wang hian du thu sa mangin a thatok talo ani he silai hi an service tir hnu lok hian India le Pakistan Indona Kargil war an mangna sa hle a he tatang hian Sawiselna po ang trana Himalaya atlang sang vodlu tuka Indian Army 10 an han mang khan ajamna sain ka theilawa mutang anei tam hle a magazine hi plastic ang chi polycarbonate resina siam hi khowota akhi in ake a omdu hle a asilai muka chua dan hi muthum ka chua zeu theina 3 round brass anga an set hian ama in ain clear le vak zel maya chu mai ba ka silai chunga oil an hnoi thin te chu akak tu te mita aron per chuak na sa thei le boka kumsang hi pakhat po khan INSAS silai ka Sipai 10 an practice na inhliam anom nual nia soyani INSAS silai hi Indian military paramilitary le police ten an mang na sa hle a ramdang Sipai te pon an mang ve nuala amang tu te chu Royal Bhutan Army Nepal Army Royal Army of Oman le Swaziland Sipai te an ni a India Sipai te complain ang chia hi Nepalese Army te pon an lo complain ve to a kumsang ni panga a Maoist hel ho le Nepal Sipai anim beina a Nepal Sipai somli pathumin nunna anchana hemi chungchanga Nepalese Army thupuang tu ina soidan chuan INSAS rifle hi a thatok lo hle a chumi chu ni lo se hel ho kan beina a kan che thale deu tur atia kumsang ni som pakhat po khan Lok Sabha a MP10 INSAS chungchang hi an lo khel ve hrep to ani November kumsang ni som pali khan CRPF chuan INSAS hi an standard rifle man chu ti top turin dilna an lo thelu to a CRPF Director General Dilip Trivedi chuan INSAS a hian ka theilawa tang atamlu tuka AK47 le Israel silai siam Tavor 21 nena khaikin hian ai nang lo hle ni alo ti to boka kumsang hi sompali December khan Parliamentary Committee 10 ngatinge India rama assault rifle quality thatak siam chu ani velo anlo ti towa kumsang ni sompanga a Delhi High Court a Sipai officer bang pakhat Lieutenant Colonel in Public Interest Litigation PIL alo file ve to a Lieutenant Colonel hian
kan Sipai ten Silai tha an hman lo awang hian nun na chan an tam pha atia kumsang ni som panga vek hian court hian Ministry of Defence chu channa peturin atia Ministry of Defence lam hi INSAS chungchanga hian an phana sa hle a evidence thatak alo om lo bok nen INSAS Silai chungchanga petition hi court chuan ati top ta ani kumsang ni som panga khan CRPF te tan India sarkar chuan INSAS Silai then khat te chu AK-47 in athak saka kumsang ni som pasari tirlam khan INSAS hi thak tura thu chu awm ta a thang na tur hi assault rifle tha le rin tlak ram hrang siam te chu kan mi thiam ten an mel kwal ve renga kumsang ni som pakwa mars thla khan Indian media lam chuan INSAS Silai thak tu tur te chu Russian ho kut chuak AK-203 assault rifle le 6-716 Silai te ani antia INSAS rifle an research na le an siam na vela hian poisa khor sang hi zanga tanga sang thum vel chu sen sawani antia an sum sen saw hi atamang huin an Silai siam chuanen hian a in bil tok lo deuh ni na lang INSAS rifle hi mel maka nan heavy firing atan aman tlak chi lova a effective firing range hi meter zali ania ladeu kanan a thalu tuk lovani a Silai hi duain a sei mama a in pomchilna close quarter combat vela Silai sei hi chu a boi thak deva mel mate ka hlumna na siam ani lova ka hliam na siam jok ani indona muala mel mate an hliam hian an bulami te mo an thian te mo in an boi pui ngai thina wangin mel mate ti boi tam jok turanga siam ani a hetiang ang tura design hi ani turlaya assault rifle tha ho ne na khai kinin a fire power hi atlem deu ni in mithiam te chuan an soya a Silai hi arit ve dewa turlaya assault rifle hi chuan a thaber tura ngai chu a size lian vak lo le zang lampang kana thosi ani a turlaya Silai an siam thar tam taka hian thir lampang hi ari lo na nan mang tlem tel tela INSAS Silai hi aka chu adika a magazine hi thlopalin a khi hi om du hle a Silai hrim hi a that lo na te chu siam that ve de ureng ni in ma se hlotling tok chi lo ni na lang tuna an thak na tur AK-203 assault rifle le 6-716 Silai te hi Silai tha an ni a ral thom lama mi thiam tak le vai thlok thanei tak hoin an thlan ani a INSAS a hi chuan a that fe rinom tichina hian du tok phot mayang